Hello Porlok, minta dari kesengi Wednesday. Ban nilai syariat, ban nilai up and down, nilai sepenuh. Ban selesai bit dengan sapen kiu, nilai syaduk syatra nuriat. Jangan ha kumulong kumba 1 kilometer. Ban po syatra bat 1 kilometer kan long basan yang kata tung tangga estimate handrai ban pentingna dengan tiu kan no. Tujuan ban poinnya kilometer dari tingkat kena har ban poinnya te tang let no sa po jong ne uriat la sibit ngin kiu no te menta ting la poi siteng uriat menta la siteng uriat ngin la poi pet lo tinat ha te ngimta la poi siteng uriat no jan poi sa try jong uriat ha aku sibet aku jerong Barok silinter kemungut kelong umne. Hello Porlok, te minta ngila point starting point bat ha finishing point ngin kiu no. Siapa hang ni na starting point yang ni ban kiu ni riat ka bampor yang kumba live away minit bat ikini ke pok saupel. Pok sapeu kipoi hadu finishing point nga te bampor nga kumba live away tigini bapoi la popra live usan bapoi sapeu ro don hi nga ta kadau te kajingai ha hadu live away hanu sapeu ka simpor yang iban mare hau neurian mah kini kriat ya gini tu way lepa naduk mene la minit la dep jasa gini bat ngan sasak marwe ngan sasak marwe ngan mare ngan mare nadin joki ngan lap iki stingret ngan pak swayaki tang tai te saya like saya subscribe ngan saya share pat la sibit Yap sekoi. Benar. Ani, ada. Dia pos keman. Ni long baar ho. Lah, benar, nasrau. Benar jangan poi. Benar. Ni wepat, jong wa lai. Lah jangan poi sang dia lah jangan poi, Porlok. Kasimpor be ngi. Poilas. Mi jelas lu. Harus kau